Dober dan. Ali vam je kaj vroče? Ali ste pripravljeni na poletje? In še bolj pomembno vprašanje, ali ste pripravljeni na poletje v slovenščini? Če je odgovor ne, poslušajte naprej. Če ja, pa hitro na plažo ali v hribe. Is it hot where you are? Are you ready for summer? And even more important question, are you ready for summer in Slovenian? If the answer is no, keep listening. If the answer is yes, then hurry off to the beach or the mountains. Poleti gremo na počitnice, imamo dopust in imamo več časa. Veliko ljudi potuje, Slovenci pa svoj dopust večinoma preživljajo na morju ali v hribih. Če gremo na morje, moramo paziti na nekatere stvari. Pravočasno moramo rezervirati apartma ali hotel. Če ne, lahko prostih sob zmanjka ali pa postanejo zelo drage. Na morju se kopamo, otroci se igrajo v pesku, beremo knjige, se sončimo in jemo dobre ribe. Opoldne je na morju poleti zelo vroče. Sonce je zelo močno, zato je bolje, da smo takrat v senci. Piti moramo veliko vode in se namazati s kremo za sončenje. Ste vse razumeli? Tukaj je malo pomoči. Nekatere, some. Pravočasno, on time. Zmanjkati, to run out of something. Postati, postanem, to become. Kopati se, kopam se, to bathe or to swim. Igrati se, igram se, to play. Pesek, sand. Takrat, den. Senca, a shade. Namazati se. Namažem se s kremo za sončenje. To apply sunscreen. Z Janezom sva šla letos na morje na Krk, na Hrvaško. Poslušajmo dialog. Janez, daj si kapo na glavo in namaži se s kremo, sonce je močno. Ne, mene sonce nikoli ne opeče. Pa še ta krema smrdi. Bedak, da mi ne boš potem jamral, da te peče. Ja, pusti me, berem knjigo. 5 ur pozneje, zvečer. Au, peče. Sem rekla, bedak, saj si cel rdeč. Na, tukaj imaš kremo za aloe vero. Joj, hvala, draga, najboljša si. Ja. Ste vse razumeli? Če ne, je tukaj pomoč. Naučite se nove besede, nato pa še enkrat poslušajte dialog. Letos, this year. Kapa, a cap. Močno, strong. Opeči, sonce opeče. To burn, the sun burns. Smrdeti,
Krema smrdi. To stink or smell bad. Bedak. A fool or an idiot. Jamrati. Jamram. To complain. Peče me. It burns. Pusti me. Leave me alone. Najboljši si ali najboljša si. You're the best. Včasih greva z Janezom tudi v hribe. Lani sva šla na Krnsko jezero. To je blizu Bovca. Janez je bil čisto brez kondicije. Polona, a je še daleč? Ja, saj hodiva šele 15 minut. Joj. Joj, meni se zdi že 4 ure. Daj, gremo. Joj, Polona, mislim, da te bom počakal tukaj. No prav, 5 minut pauze, potem pa greva naprej. Nisva se zastonj vozila 4 ure. Glej, kako lepe rožice so ob poti. Okej, hvala. Imaš prav, res so lepe. 1 uro pozneje. Končno na vrhu. Wow, kako lep razgled, pa kako čudovito jezero. Ja, je bilo vredno, ne? Zdaj sem pa lačna in žejna. Mi lahko daš sendvič in vodo iz nahrbtnika? Ja, takoj. Ojoj, joj, Polona, imava problem. Janez. Pozabil sem malico v avtu. Imam pa dobro novico. Kaj? Imam pa šnops. Na zdravje. Tudi, ko gremo v hribe, se moramo ustrezno pripraviti. Ne smemo pozabiti vode in malice, kreme za sončenje, moramo imeti dobre čevlje in kapo. Slovenci pogosto v hribe vzamejo tudi alkohol, ampak pazite, da ne pretiravate. Še tretjič in zadnjič danes. Besede. Kondicija. A fitness shape. Daleč. Far. Šele. Only. Zdi se mi. It seems to me. Počakati. Počakam. To wait. Zastonj. In vain. Rožice. Flowers. Pot. A path. Vrh. A peak. Jezero. A lake. Razgled. A view. Biti vredno. To be worth it. Nahrbtnik. A backpack. Takoj. Immediately. Pozabiti, pozabim. To forget. Malica. A snack. Šnops. Schnapps. Strong homemade liquor. To je vse za danes. Poletje je tudi čas,
ko imamo več časa za učenje jezikov. Tudi vi se lahko naučite poleti več slovenščine. Veliko slovenskih jezikovnih šol in učiteljev ponuja tečaje. Če vas zanima kaj več o tem, mi lahko pišete na Instagram. Poletje pa je tudi čas, ko se malo spočijemo in stvari potekajo malo bolj počasi. Tudi jaz potrebujem malo počitka, zato bom poleti pripravila samo eno epizodo vsaka 2 tedna. Kako pa boste vi preživeli počitnice? Tudi to mi lahko napišete pod objavo na Instagramu. That's all for today. Summer is also a time when we have more time to learn languages. You too can learn more Slovenian during the summer. Many Slovenian language schools and teachers offer courses. If you'd like to know more about that, you can write to me on Instagram. Summer is also a time when we relax a little and things move a bit more slowly. I also need a little break, so during the summer I will prepare only 1 episode every 2 weeks. How will you spend your holidays? You can also tell me in a comment under the Instagram post. Hvala, uživajte poletje in se vidimo!